لم أشبع منه. Men anı menen joluguşuma hiç toybodum. كانت الأيام Hiç ele anı qaray albadım. أحاول أن Günler uşunçalık tez ötüp atty, alakandan kuyulgan kumday şuuldap atty. كانت أياما صعبة. Al günderim Amerikalık armiya, FBR, ЦРУ, psikologlar çoğu aralaşkan kıynalardan, zombuluklardan günderi oldu. والFBI وعلماء النفس. Tamak verişbey, uqtatbay, darıloodan oğlaktatıp, gede ısıkta qaktap, gede suuqa üşütüp, seksualdık kordoğu görgözüp, urup sabap, adamdardı golubutun tüyüldükte kılıp, bükür ötüp baylap, 36 saat boyu oşul kalıpta koyup koyçu. الضرب. التقييد في الوضع الجنيني لساعات. Şuntip bütkül düýnege Guantanamo'dagy türmeden sırlaryny aýtyp berem dep, hiç oýlabadym ele. أن يأتي اليوم الذي سأحكي فيه للعالم. Guantanamo türmesinde ötkürgen ahyrky günderim öte bir oğur günderden boldu. اللحظات الأخيرة في غوانتنامو من أصعب أيامي. ليس Maga sabır bergen Allah'a maktalor bolsun. Al menin güçlüligimden emes, al maga bolgan Allah'nın ırayımdan. Meni öte gıynagan nerse, atenem menen gayra görüşör bekem dep öte sarsana boldum. والدي ووالدتي، فهذا كان متعب جدا لي. فكنت ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن Ertere şu türmeden çıksam eken, ekönü teň görüp bir baktılı bolsam eken dep Allah'tan göçürüp suranyp dua kıldım. والحمد لله سبحانه وتعالى Elhamdülillah Allah subhanahu wa taala meni duama jogap kıldı. Men akırı atam menen gezikdim. Atam menen jolup anan awaktan çıkandar reabilitasiyadan ötçü uşul jerge gança bir möhnet boluu üçin gotoruldum. Al 6 ayga sozuldu. Reabilitasiyam aile bütelekte atamdın den soluğu naşarlap Londonga getuge majbur boldu. Al jaktan den soluğunu tekşirtse rak degen diagnoz koyuştu. Atam Londonda ele, men bu ýakda reabilitasiya ayakta büyüge barsam atam jok eken. Apam da jok eken. Al Londonda atamdın janynda tura. خرجت من التأهيل ووصلت البيت وكان والدي غير موجود. وكانت Atam Londonda bir neçe ay boldu. Men alysta turup atam menen geziktem eken dep ar daýym dua kıldım. كنت ألح على الله بالدعاء أن ألتقي به وأجتمع معه. في رضاك في رضاك كل آلام السجون كل ما فيها يهون كل آلام السجون في آخر Soňky günderi men أشعر بأني في صراع مع الزمن. wagt menen güreşip jatgansydım. كنت أخشى Atama jogatyp alamgo dep aýabay gorkdum. والدي Atam bu dünýäni taştap geterini az ele galgany turaly düşde gördüm. وفاته وقد أوشكت يعني. كنت أسابق الزمن مع إخواني. Tuğandary menen birge goldan gelgen hareketdi kılıp, atama kam görüp mezgil menen güreşip atdyk. Anyň bizge kılgan jakşylygyň bir tamçysynda gaýtarylek bolçubuz. Atamdan eň akyrky maga bolgan ötünüşi uşul dokumentaldy körsötüge çygýuma sebep boldu. فقال لي فايز قلت Faiz dedi atam. Ugu atam ata, buyruňuz emne kılaýyn dedim. قال لي ترى أنت Oğlum, sen maga başıňa nemne ötkenini aýtgan joksuň. Eger men orudan aýyksam aýtyp berersiň dedi. أبيك تعطيني Men makul ata, wada berem, inşallah aýtyp berem. Sen aýyksaň ele başman ötkürgeni başынан tartyp aýagyna çeýin sözsüz aýtyp beremin dedim. راح أقول لك كل الأحداث. Abrok Allah subhanahu wa taala başgaça taqdyrdy buyrupdyr. سبحانه وتعالى شاء أن اختار عندي. Atakem qaza bolup qaldy. Allah ana mehrimini alsın. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك لكن أقول Men mында aýtaýyn. Atake, Allah'ın ruhsatı menen men saga bergen o adamdy atgaramyn. Türmede emne görgenimdi baştan ayak aýtyp beremin.
أنا فايز محمد أحمد الكندري. Аты жөнüm Faiz Muhammad Ahmad Al-Kandari. 28 yaşımda meni Guantanamodagı türmöge qamao ökümün çıgarıştı. Men 14 jıl oşol abaqta olturdum. Adır yaşım 42'de. Men giygen uşul giyimden özü günölüsüň degen taňulu. Amerikalyk masalyk maglumat garajatlary uşul sary giyim giygender kılmyşgerler degen düşnükdi komga siňirip salışdy. Biroq men bugün uşul sary giyim giygen kişinin içki mazmunun, türmede 14 jıl arasında başынан ötkürgen kıynaolaryn, basınıwlaryn, korduklarını aytyp berem. والإهانة والإذلال. وإحنا نغسله رحمة الله عليه فكانت Al türmede ölgön bir tanışmyň denesini juwup atkanda, eközüň görgön korduk azaplar gözümden kinodoy elestelip ötdi. تجري أمامي كأنها شريط سريع. Bu Faiz rahmetullahi aleyh. Faiz rahmatlyk 5 bolgur atasynyň eň çoň uly ele. Eň birinci uly atanyň jüreginde özgeçe orunda bolotgo. Atasy Faizge başgaça bir syýmamyly gylaryn sezçimin. Sebin bu Faiz Allah rahmet. في مجتمعنا يعني في عائلة Bizdin üýbülede rahmatlyk awam Abu Faiz jana apabız 14 jıl boyu türmedegi Faizdi uňçukpay estep, işten edilip kaýgyryp gelişdi. يكون أتوقع 14 سنة من دون صوت ما سمعنا Biz alaryň ündörüni ukpaganybız menen işlerinden ıýlaryn tuýçubuz. هذه القضية. Yekun mutaba Al meni menen birge bolgan ötken gabarlaryň baryň gönüm önünde garmaçy. Faiz saga emne dedi? Saga Faiz emne dedi dep surap turçu. وعندما وضعناه في اللحد Any kabırga koyduk. Men öýde bolup bir uç toprakty anyň mürzesine ırgytyp atyp, rahmatlyk al kişinin uly üçin piketke çykkandagy sözüni esledim. Al oşonda men ulumdan sögün emes, ulum meni sögümdi gepindep gömülsün kalaýt elem degen ele. ولا أريد أن أدفن ابني. كان في كل Ar jolku piketde awamdyň gözlerinden ulumdy türmeden men gana boşatalam degen işenimdi görçümin. يعني وكأنه هو المسؤول الأول عن خروج ابنه. Siz adır emne kılıp atasız? Emne жазып atasız dege? Hay kıytır dese. Jönele mamleketde kopsuzluk organı emes, ayerde bul işke jooptu bütünдөй bir komanda işteçi. Alar Amerikalık tarap menen göwrek jolugup, alar menen süýleşip kandaydyr gepildiklerdi aluga hareketlenişçi. نعطيهم ضمانات. في الحقيقة كان الوفد Allah'tın aslında mına özüm göwümün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aytkan go. İnsanlarga razılık bildirbegen adam Allah'a da razılık aytpayt dep. وهذا ليس فقط Bul menin gana emes, çoğu türmede olturgan büt tanışlarımın razılığı. Akırkı 2 yıl içinde Kuveytlik delegatsiya biz üçün hareket kıldı. الأسر خاصة في Mına masalem menin rahmatlyk atakem men türmede olturup emne ötünsem oşonu taap al nerseni Kuveytlik delegatsiya menen goşa jiberip durar ele. بدون إرسال أي أغراض. فكانوا جزاء Allah atama ıraymın töksün. Kuveytlik delegatsiya özü menen goşa çoğun bir sümkeni goşa ap geldi. كان حريص على Guantanamodagı türme üçün bul seyrek görünüş ele. Türme jetekçiligi buga makulduk berbe atyp araň makul bolgan. كل شيء. صلى الله يرحمه يا رب. فكان الوفد Alhamdulillah oşol çoň sümkeni ahyrı aldım. Allah'a şükür atenem, tuğandarym al sümkelerdi maga jana menen birge olturgandarga dep jiberişken eken. فكنت Türmedegiler menin tuğandaryma razı bolup dua kılışkanda men öte gowandym. الأخوة كله. فكنت أفرح جدا عندما أسمع الدعوات. رغم الحر Al urup ısıp güýüp atsa dagy içinde ulun sözsüz boşotuga jetişýüm gerek degen küçlü galosy baygalyp turçu. Faizdin atasy men üçün öte gymbat ele. Allah aga beýişin bersin, Allah'a maktolar bolsun al kazy bolgonyňga çeýin ulun öz gözü menen görüge ülgürüp kaldy. Maga gelsek men any jakşy bilçümün, any ülgü tutup any jakşy insan dep biler elem. Al ajaýyp sonuň kişile. إنسان راقي ورائع يعني. الله سبحانه وتعالى حقق له Allah subhanahu wa taala anyň kıyalyndagy meniň kıyalymdagy orundatdy.
Maga ömür boyu жакшылыктан, мээримден, сүйүүдөн бөлөк эч бир жамандык кылбаган атакемди өз көзүм менен көрө алдым. إلا الرحمة والود والحنان. أنا لست 555. Мен Гуантанамо түрмөсүндө олтуруп чыккан номер 552 эмесмин. Мен адыр Файыз Мухаммад Аль-Кандаримен. Мен силерге Гуантанамода 14 жыл бою эмнелерди көргөнүмү айтып берем. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك قد أتاك Ulandısı var. الجمال هيبة الجلال أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم أن يراك Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.